Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ondel-ondel lagi mau belajar baca Iqra. Yuk guys, yang mau belajar baca Iqra bareng-bareng sama ondel-ondel. Kita mulai dari Iqra 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus Del, ayo Del mulai. A A A Ba Ba A Ba A Ba A Ba A A. Cakep Bang Jupri, lanjut Bang Jupri. A A Ba 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 A A Ba 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 A Ba A Ba A A A A Ba 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 A Ba A Ba A Ba. Subhanallah Bang Jupri, ente lancar baca Iqra. Gantian ya, sekarang Pok Jamilah. Ayo Pok Jamilah baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba ta a ta ba ta ba a ta a ba a ba ta ba ta a ta ba ta a ta ba a ta a ta ba ta ta a ba ta ba ta. Subhanallah, Pok Jamilah juga udah lancar nih baca Iqra satunya nih. Mantep dah Pok Jamilah sama Bang Jupri. Nah, udah dulu cukup sekian. Pokoknya yang penting rajin-rajin terus baca Iqra biar nanti bisa lanjut baca Al-Quran. Ya Bang Pok ya. Iya bang. Udah yuk bareng-bareng kita ucapin. Sadaqallahul azim.